O te Whare Wānanga tētahi tūā papa e riwha i te rautaki whakawhanake o ngā iwi e toru, a whakatipuranga ruamano. O te aronga o tēnei mahere e rua te kaumārima Aotearoa, he whakamaui i te reo Māori me ona tikanga me te tūhono i ona uri ki ona marae, ki ona hapu me ona iwi. Those principles then, people equals wealth, develop and retain, language as a taonga, halt to decline and revive, marae as our principal home, maintain and respect, and fourthly, self-determination. He mea whakatū a te Wānanga o Raukawa i te tautahi mano iwarau waru te kaumātahi, me ona tauira e rua anake. I ngā tau whā te kau kua hori, e hia mano nei ngā tauira i whakakuna e ia, no ngā iwi me ngā ahurea katoa e hia ana ki te whai i ngā taumata tike o te mātauranga i tētahi hapori tikanga Māori. Koia te Wānanga tuatahi o nāia nei i whakatūria ki Aotearoa nei. He mea whakatū whera nā te iwi, mō te iwi, e pāna hoki ki te iwi. Me tū wharekai hikaka, kia te haunga whaparangi ki whare. He mea pihi ake a te Wānanga o Aotearoa i te hinengaro o tākuta rongo wetere me etahi atu i minaka kia pai ake ngā āheinga whakangungu me ngā āheinga mahi mo ngā rangatahi Māori i te awamutu. I rui a Ngā Kākano o te Wānanga o Aotearoa i te hanganga o tā whaumara i ki te kāreti o te awamutu. Engari i timata o kawa i te whakatū wheratanga o Waipa Kōkiri Art Centre. Ko ngā akoranga reo Māori tētahi o ngā akoranga ruarua nei i whakakuna i te tuatahi, me ngā mahi whakairo, ngā mahi raranga, me ngā hōtaka whakangungu ringa rehe. Kua whakatū tēnei, mō rātou katoa e hihia ana te urumai. Ko te nuinga o mātou tauira he Māori, ko e tahi he Pākehā, ko e tahi he Hainamana. Engari ke te tino whakapono mātou ki te whakaaro nei, he hua o te whakaako mātauranga i te tikanga te manaakitanga Māori. Ki hai taro ko ia te Whare Wānanga nui katoa i Aotearoa, a e ka hana te hiahiatia o ona hōtaka reo Māori. I hiahia a ngā tiawa tētahi iwi kei te moana a toi, ki te whakapakari anō i tōna mana me ona mātauranga a ahurea hei urupare atu i ngā raupatu whenua i tō rā taurohe. I runga i ngā mahi arataki a tā Hirini Mead, ka whakatau ngā pākeke o ngā tiawa ki tētahi hui ki Poroporo Marae i te tautahi mano i warau waru te kaumāwhitu, kia whakatūria tētahi Whare Wānanga. Whare Wānanga are here to make a very strong contribution to the maintenance and the development of Mātauranga Māori, the maintenance and development of our culture, to keep those things alive, and that these become the institutions of transmitting that information and that knowledge to the people who want it. Ka tūwhera o kawa a te Whare Wānanga o Awanuiarangi i whakatāne i te tautahi mano iwarau iwa te kaumārua me ona akomanga nukutere e rua. Kua nui haere a Awanuiarangi, kua tūwhera ai e tahi wāhi ako i te tai tokerau me tā maki makaurau. He wāhi nui ngā āhuatanga Māori me ngā tikanga Māori i ngā mahi o Iara.